زکی دی ساتلی بیا گلی دی جار دی شمجار جار دی شمجار بیا دی نن سترگی تا کسری دی پا مهنزکی دی ساتلی بیا گلی دی جار دی شمجار جار دی شمجار بیا دی نن سترگی تا کسری دی جار دی شمجار نن دی بیا سترگی تا کسری دی گل دبوران خفکیشی داوایا داوی ستاپو مین بچه تیریشی داوایا داوی پشکوالو سترگو کی دی بیاراتا غسی دی جار دی سمجار جار دی سمجار بیا دی نن سترگی تا کسری دی پا مینزکی دی ساتلی بیا گلی دی جار دی سمجار جار دی سمجار بیا دی نن سترگی تا کسری دی جار دی سمجار جار دی سمجار بیا دی نن سترگی تا کسری دی تشاپویشه زان خبرواوی چیران زیزمی خوشیشی زان خبرواوی مهارش باپا زان منالی شوگیری دی جار دی سمجار جار دی سمجار نندی بیاسترگی تا کسری دی پا مینزکی دی ساتلی بیا گلی دی جار دی سمجار جار دی سمجار بیا دی نن سترگی تا کسری دی جار دی سمجار جار دی سمجار بیا دی نن سترگی تا کسری دی سوک بلا مینا کی باچا سی داو مانا داوی سوک شی ملنگ شون پا جنا سی داو مانا داوی سهار چی بدا تکبیر نو پیسلی دی جار دی سمجار جار دی سمجار بیا دی نن سترگی تا کسری دی پا مینزکی دی ساتلی بیا گلی دی جار دی سمجار جار دی سمجار بیا دی نن سترگی تا کسری دی جار دی سمجار جار دی سمجار بیا دی نن سترگی تا کسری دی
د انتظار په منزل درومي ستانه کی بستاوي ستا په دیدن پسې بمرینا ستانه کی بستاوي په مین زړه کې وجدي وجدي کیسې دي جار دي سمجار جار دي سمجار بیا دې نن سترګې ته کیسرې دي په مین زړه کې دې ساتلې بیا ګلې دي جار دي سمجار جار دي سمجار بیا دې نن سترګې ته کیسرې دي جار دي سمجار جار دي سمجار بیا دې نن سترګې ته کیسرې دي डिजिटल कंप्यूटराइज स्टूडियो सर्कलर रोड कोयटा फोन नंबर 0301 37 28 350